Tawhalawa ile nei tūlai lo tātou atunu, ma lo le ngalulua ile nei aso e alo maia o tātou telefou, mai lau le tio Polinisia. Ua whaalia le nganga whaafitaia le minister matanga renga o soifua maloloina, a fionga wala silua pita whanua to o ngā manga tawhito sele i le sauni ngā loa i o le tala ma le o tina i o le lipine, o le whale mali u fau i mtotua, i le taiona le ila, aso lua sulfa a perila lua o lua lima. O le nei mauta, ua fausia whaapitoa lava, a wale tu ina i o tino maliliu o le mamalo le atunuu, a ele ngā tailea o tino maliliu o lo o whaatino ai suesu e ngā leo. O le whaateleina o le whale maliua se fuafuanga o lewa o na whaatatia mai an matanga ruenga, ai o whaama ai na whea ngai Samoa, he peo le miisela ma le COVID. Lea sa le mawhai ai, o na whaataunu uina. Ai ave le whaamua a leo whainga ruenga, ma le matanga ruenga atoa, i le tautonga whiti ai o malo le atunu, sa fia i le whaama ai o le COVID, ma le miisela. Ai o se tala fia, o lea ua te tala loa ia le nei wha moe. Lea sa lewa o na moe miti ai le matanga luenga, wa lewa o na te tau o na wha tau no. E whare maliu tuai, sai ai, o na o se fulu lua maliu e mawhai o na ofi ai i tonu. Ai tolu maliu wha pitoa, mo sue ngā li leo. Ia e mai se fo ili whaatino inga o lato sa ili linga. Pei kai ua te lea swinga ua iai nei i tūlanga e pei ona iai e tātou whale maliu fau. E ngata ina whaaterina to e whaalelei atili mai le sfulurua se ia pa ia re whasfulwalu tino maliu o le ama whai o na tuina i le dei whale maliu. Le ngata i lea o mea ngai mai ei tātou atunuu ua e maise o sauninga pei ona masani ai a elei awa e sea li tino maliu. Sa iai ka tonga whapitoa tau i nei misalo pe lua i le tolu vai aso tau ai. Sa tau mwhai li tātou whalmaliu ina ia fausia whapitoa ni vaenga ina ua mo'mia e whapitoa mai whafo. Ai sa whatali se ia te tala ina aloa ia le tātou whalmaliu. O le tau atoa le ngaluenga e fitu se lau tolu sulu afe, lua se lau tolu sulu lima tala, a ilona vai ina e ono se lau male lima afe, iwa se furu lima tala, sa whaalu lea i le fausia ai, o le whalimaliu. Ai mo aisa, a wā tino maliliu e o atu lona taua whai mali se lau lua sulu ono afe, lua se lau walu sulu lima tala, a tu whatasi tau nei e lua, o na mawale o le whainu mera, e pe ona tatu ta ui lunga. Le whailo e le minista, o aisa fau nei ua mawhai ona whatau mai, a wale te wina le o tino maliliu o tatu tangata, o le wha moe, o le ama o lunga se whainu mera o tangata o le ama whai ona ta oto lato tino maliliu, i le whale mai pe a tau nu umai nei aisa fau, lea ua o kaina a o lei uma le nei tau sanga. O vaenga na whaafawina o le whale maliu e au fiai le chapo mo sauninga a inga. O potu o le atu iei aisa fau lea ua o kaina mai. Ma le fausiei nai o potu e whaatinoa ta o tonga whaapitoa maliu. O le toi fausiei na o le angaluenga sa ngafa ma le au kamuta le AEC po le All Electronic Construction whaatupei na umalava il matanga luenga o le soifua maloloina. O lana fautuanga mo le matanga luenga e ala inei a se te fau. Leana whaalu iei se le nyan matanga luenga. Toi upu le malu le au whainga luenga. O le anafa ma le mata i tuina o nei me to tino le tanga luenga. Ia tautua nā ma o tau. Ia tausilei nei aseta taunta. Wa ave lava le whamomua. Alo tātou malo i ati nai nei. Au wale manatu alofa i le tinuu. Nau ti le ngafatia le tele o whale maliu tu maoti. Ai e suru lava i le mtanga luenga ma le nei whale maliu. Inisa tala. Ua tali ai ale mtanga luenga wa o ngal whautuanga ale mtanga luenga le soifua maloloina. Ile ngarulu e whaatasi ai lea e tineia no whanga o tuufu ai namu. Mole puipuia mai o Samoa le whaamai o pipisi le dengue fever. E a fua mai siama wheawea i e namu. Masau no whalawa i te lele fionga le ofisa sile mtanga luenga wa onga. Le sunga e au Chris Hasselman mo pūlenga wa onga o lato tutoina whala. Ia lato tongala auina ia ati uma ese. Tele o tātou wā onga i te tonu a lātinu. O le o teu ina le loto a i le la au leo le whala. E la le manatu al tātou mtanga luenga. A pena le fautuanga na amai mai le mtanga luenga soifua maloloi. Wha mole. Ia ki lia ese le la au lea. Ono se tasi nei o la au. O lo fa pena na whanau mai ai. Namu o lo fa pena na maafua mai ai le wha mai le nei o le dengue fever.
Whamone mole, o lo iei fwoi se manatu al tātou mtanga luenga. Ia whapenane tātou ngā lue so tau au, a wāre ni tātou tamawhai. Ia sao mauli a onga o alu mwhanau. Iei fwoi se langona al mtanga luenga. Whamone mole i tātou komiti a onga umo. Ora a watu le whaatangana al tātou mtanga luenga. E whamatu atu le 5 se lau Tala ma le tātou One Government Grant po le OGG e ono soani i tūranga o le tātou tāmpepenanga i le nei vai aso. A wā le a e mai o tātou whanau i le aso lua valu a perila, i le aso mafua le vai aso fau. A mata foi a i le aso lea le aso lua valu a perila. Se i o le tātou le aso whareile i le vai aso mua. O le a whapenana whaatino ai a singa al pūlenga le tātou mtanga luenga. Yo atu itua ia onga uma a wan nei lava fa moe o le anganga la tau ia nofo saunga le mu alo mawhanau al tatou atunu o lo fa penana a wina tonu a onga uma. Peta ai Elena o whalea onga o lo fa aola i le whala teu whanua e o lava i te whaala maluma maota o ainga o lo lau usi ai whala whelanulanua Leitu ainga lava lea ua whautua mai le ofisa silum tanga luenga wa onga e tu ufu ai namu ina ia whaatama ia. Mai ua whautua ina mātua o whanau wa fia le wha mai po ua whaama ia foi e tā ofi li whale mō tonga fitinga pe a o atu i le vaya so fau a so luas fulvalu lea ea ia onga. Wa o atu i sewa i le so le sao le whainga malo e pe ona whaau mai ai le tonga fiti o le whaatama ia o whaatoanga ale atunuu e manu whaalafua e pe o mei toa lo ai vau. E amatai le afo le iwa i le tai au le so le maketi sa le longa ma le afo le tasi le awa uli i le tolu le fiafi o na tufa atu mai le mei toa lo mo i tu malo o fili o le motele tau wala atu i komiti wha i tu malo o fono whawai o whaapena fo o na amana ia i le asosi o le au whai whaatoanga Samoa, le au whai pisinisi, la iti leo lo whaatau whaawawa lātou oloa, ia lātou lava maketi ta whaala, e au fiai ma le au whai whaiva. Tala nao le nei tū lama ni a taulu mango tōle nei aso.